Najbrže rastući sport na svijetu kojeg diljem planete igra više od 10 milijuna ljudi napokon ima svoju emisiju u Hrvatskoj. Dobrodošli u Padel zonu, mjesto gdje ćete se svakog mjeseca informirati o vašem omiljenom sportu. Nalazimo se u prekrasnom Padel Embassyu, jednom od najmodernijih centara u cijeloj Hrvatskoj. Vežite se jer poljećemo. A u ovom izdanju Padel zone donosimo. On je strah i trepet za suparničke loptice. Imamo priču o našem najboljem padelašu Matiji Selaku. U goste nam stiže predsjednik Hrvatskog padel saveza Tomislav Margeta. Bili smo na izuzetno jakom Embassy kupu. Predstavljamo reket mjeseca, Nox AT10. Oni su jedna od koljevki padela u Hrvata. Doznajte sve o sportskom centru Stars iz Samobora. Napunite se energijom u našem zdravom kutku. Kao i svaka druga ozbiljna padel nacija, i Hrvatska naravno ima svoju reprezentaciju. Svakog mjeseca upoznat ćete jednog od naših reprezentativaca, a prvi je na redu opijum za žene, ali i za one s druge strane mreže, naš Matija Selak. S nama Matija Selak. Koliko si počašćen što si prvi reprezentativac u našoj padel zoni? Pa evo, ovo je velika čast. Prvi sam, ali zadnji neću biti ni blizu. Kako je krenulo, bit će ovakvih videa na pretek. Tu smo te zatekli u Casa de Padel. Koliko već dugo držiš treninge? Pa od 11. mjeseca vidio sam da stvarno raste sport kako i raste. Interes je ogroman. Držim satove 3 puta tjedno, popodne, pošto ovo i dalje moj hobi. Ujutro imam svoj stalan posao. Doma te nema? Pa doma me ima, iza 10 na večer, ako se ne zarundaju pivice iza. Napred, dobar, ajmo dolje, dobar, noge, napred, odličan. Kako je uopće krenula tvoja ljubav prema padelu? Tenis sam igrao do 18-19 godine, imao sam težak sudar pa sam prestao nakon toga, upisao sam faks i onda je bio jedan turnir u Zagrebu i kako sam igrao tenis, oni me zvali, ajde dođi i to i ništa, ja došao. To je uzeo reket, nisi ograničen s nekim prostorom, možeš čak vratiti loptu kako, makar to je bilo sve snalaženje u kavezu. Odigrao turnir i onda malo po malo, i evo sad tu dajem satove. Sad si broj 1 u Hrvatskoj, tako? Je, trenutno sam broj 1, prošlogodišnji sam trostruki prvak Hrvatske, svoj sam dvoransko, vanjsko te momčadsko. Šta se hvališ sad stalno? Normalno. Ti si u stvari jedan onako ko neki fenomen, ti u stvari uopće ne treniraš padel. Pa ljudi, evo svaka mene ne znam istimati i ovo dok sam igrao, evo ne bi niko nikad rekao da se bavim bilo kakvim sportom osim ne znam izjedanja ili nečeg, ali ne znam kad treba odigrat, kad bude gusto, valjda je glava tu, imam dobru ruku i dalje iz tenisa. Ne znam kaj bi drugo bilo jer kondicija nije. A koliko je ta glava bitna u padelu? Pa dosta je bitno, doslovno moraš imati reket, moraš pogoditi reket u milimetara i moraš odigrati pametno na neku stranu ili da i nema protivnika ili izgraditi poen. Tako da, rekao bi da bez glave sa fizikom tu baš i nema. U tenisu može više fizika uspjeti, ali u padelu teško. Dobar, muško, bravo, si. Inače, čime se baviš još u životu, malo reci našim gledateljima? Pa radim u IT firmi, imamo jedan softver koji trenutno sad prodajemo po svijetu u telekomima. Daj malo to sad izreklamiraj. Ako trebate za brzu, efikasnu ponudu, kompleksnu, javite se, proizvod je vaš. A reci mi, koji ti je cilj u padelu? Padel stvarno sad raste i trebao bi doći na olimpijske igre. Nadamo se vrlo brzo, možda već tamo 2032. Jel bi volio ići na olimpijske igre? Pa ko ne bi volio? Ko se ikad bavio sportom 2 minute, san je biti na olimpijadi. Koliko ti nevjerojatno zvuči da bi evo iz jednog sporta kojim si se počeo baviti rekreativno mogao doći na tako veliku pozornicu? Pa zvuči doslovno kao neki, ajmo reći san, makar nije san jer sam počeo igrati padel 19-20 godina, ali na olimpijadu da ne znam da nastupiš u karlingu, bio si na olimpijadi. Super, ajmo mi na brzinske pitalice. Ajmo. Idol iz djetinjstva? Tata. Trenutačni idol? Tata. Da ne igraš padel, što bi igrao? Call of Duty. Gdje živiš? U Zagrebu. A gdje bi volio živjeti? U Zagrebu. Što najviše voliš jest? Picu sa palačinkama. Koji ti je najbolji udarac? Smash. A u padelu? Smash.
Najdrži trenutak u padelu? Kvalifikacija na finalno europsko prvenstvo. Životni san? Bit na olimpijadi. Savjet ljudima koji ovo gledaju? Igrajte padel. Tko nam je ovo? Franko Škugar. Kako je on uspio doći do toga da igra s tobom? Trenirali smo zajedno kad sam tenis igrao, pa smo imali u istoj teretani smo trenirali kondiciju. Kakav je padelaš? Doktor... Bolji nego tenisač ili? Pa, tenis je bio stvarno dobar, tako da nećemo... Padel je zasebno, ali da se uhvati padela mjesec, dva, mislim da bi nas dobro pomeo. S kojim bi recimo tenisačem volio da igra partiju padela? Pa s Nadalom, to mi je ono, neki od djetinjstva, šta god je bilo Nadal. Ko je ovaj gospodin? Ovo je moj bivši partner i nadam se opet budući. Partner u padelu? U padelu i u svemu drugom, u kartanju, u izlascima, šta god da je bilo. Evo da vidimo, gospodin je... Luka Belić. Prošlogodišnji smo dvostruki prvaci Hrvatske, vanjski i dvoranski. I osvojili smo, ne znam, rang 1, ne znam koliko turnira. Tu si u dresu svog omiljenog kluba, ali tu tako? Sam u najsvetijem hrvatskom dresu, Dinamu, sa Goranom Vujaklijom. To je bilo, mislim, finale državnog, ne znam sad koje godine. On je Nadala dobio, on je bio do 16 godina, mislim, europski prvak. Rafaela Nadala? Da. U tenisu? U tenisu. Je li oprao ruku od kad se... Ma nije oprao ruku i dan danas ima ruku čovjek i za drop podigrat, ko da i dan danas može dobiti Nadala. Da. Dobro. Ok, sad veliko finale, samo zažmirimo li treba da stavi ovak reket ispred, ne gledaj. Može. Ta-na-na-na. To mi je bivši partner. Ovog čovjeka jako voliš. Pa mislim ono, dobro. Njegovo ime je? Njegovo ime Aldo Žaja. I šta se desilo s vama nedavno? Ne možemo igrati zajedno, živi u Umagu, rodilo mu se tek dijete. Pa smo Aldo ja nešto pričali, ajmo mi probati zajedno igrati. Pa igrat ćemo i u Zagrebu, igrat ćemo ligu, malo ćemo trenirati. Ovo ono, ali onda smo probali igrati i jednostavno nije išlo. Koliko ste vodili u trenu kad si prekinuo meč? Pa ne znam, vodili smo seti 4-2, 4-3, nešto. Malo te naživcirao? Pa malo mi ono, pa temperamenta sam dosta pa smo otišli s terena. Evo, dobro, pozdravi čovjeka. Bog. Pozdrav gospodinu Žaji. Bog Žaki. Nemoj se ljuti, to je dobar je, dobar je. Igrat ćete opet skupa. Evo i za kraj naš Matija će probat skinuti svjetski rekord u motanju overgripa. 29 sekundi, šta kažeš? Ja uvijek idem šampionski. Dobro, jedna razlika, ti na 7. pivi, dobro. Ček sam malo da prije Ajde, popis još malo. 3, 4, sad. Blizu si stari, ajde! Opa! Skinuli smo ga. A? Jel moguće? Malo sam tu trgnuo. Svjetski rekord. A budeš, daj mi tog tapiju. Ajde, živio, ajde. Živio. Čestita Matija, oborio si svjetski rekord, evo jedan znak pažnje za tebe. Hvala. Kako si do toga došao? Da nam pokaži. Kad sam mali bio, kako tata nije bilo s nama, s mamom i mamom, pa sam s njim stalno spavao, Mišinko kad sam u vrtić išao, kako tata u Zagrebu živi, ja u Puli. I tako da sam s njim baš cijelo vrijeme to je spavao. I dva su morala biti, ako se jedan slučajno izgubi, da drugi uvijek uskoči. Mišinko za svjetski rekord, pa prigodno, ali tako? Ti si mi ovo, ti si doktor. Evo, svaka čast. Evo, Mišinko. A sada je vrijeme za naš intervju tjedna. Prvi gost našeg podcasta Padeliranje, Tomislav Margeta, predsjednik Hrvatskog padel saveza. Zašto se Tomo između ostalog boji bicikla, saznajte u minutama koje slijede. Ali imaš možda neki podatak koliko se u Hrvatskoj ljudi bavi padelom? Pa nemamo službeno točnu brojku, ali ajmo reći nekako neslužbeno otprilike na rekreativnoj nekoj razini igra sigurno oko 30.000 ljudi. Kako si ti recimo krenuo? Jesi igrao tenis prije? Jer masu ljudi iz tenisa dođu. U Torinu sam otišao, spojio se tamo s nekim čovjekom, poslao neki upit preko interneta, da me malo uputi kako mogu nešto rezervirati, simo tamo. I on mi je sve, taj čovjek mi je sve riješio. Prvi moj meč je bio u Torinu, padel meč. Čim mi se svidio, zakačio sam se za njega, jednostavno nisam htio odustati. Gdje smo danas, kako stojimo, di smo u odnosu na svijet? Europsko prvenstvo sljedeće nadolazeće je u Madridu u 7. mjesecu i opet idemo sa muškom i ženskom repkom. Moj nekakav dugoročni cilj mene i saveza je da se mi uspijemo probiti u nekakav top 10 u Europi, ali trenutno nismo. Kakav je Robi padelaš? Bili su oni okej na početku. Imaju smisla. Jel Robi šmeker koji... Bio je dobar, ima rukicu, dobar je bio. Ne mogu reći, stvarno za tu nekakvu razinu je bio okej. Sad sam ti bio u Splitu na turniru. Imali smo turnir HPS-a, Saveza.
i došao sam dan ranije, doslovno tamo su ti bili na terenu u Pletikosa, Kalinić, Livaja, kaže da je tamo gospodin iz kluba da dolazi i Rakitić igrati. Znači svi igraju, svi dolaze. Tu kod nas, evo, nedavno smo imali priliku vidjeti na Velesajmu i na terenu ti igraju Kovačić, Modrić, Čale, Franja, Bišćan. Evo, ja se mogu pohvaliti, Bišćan i ja smo osvojili prvenstvo Hrvatske u veteranima. 35 plus kategorija. Kakav je Biki? Dobar je, top je. Talent je samo neozbiljan. Da? Pa da, ne igra često, moram se malo spreman, moram češće igrati. Ne može od posla. A čuj, nemoj. Ne može od posla. Uvijek snađe, pa tamo ima, sad mislim gdje je u Katru, ima tamo terena. A mislim da ne igra? Pa igra sigurno. Igra sigurno. Vjerojatno nas sprema nekakvu priču, ba ne igram baš, a doće na teren i mešće. I onda će kao ispasti da je prirodni talent. A zapravo valjda ubija tamo. Šta je pohvalno, dosta brzo kopča, dosta brzo shvaća, šta je bitno, znaš. Spomenuo si Livaju, jel si ga vidio kako igra? Tamo u Splitu. A nisam ga vidio uživo, ali vidio sam one neke snimke su kružile. I? Šta kažeš? Kad je bila ona afera Livaja i padel, kad je kao bio ozlijeđen. Bio na padel. Pa dobro, pametan čovjek, ozlijeđen, on mora igrat padel. Gle, ja ti to uvijek uspoređujem, ne mogu uspoređivati sad Livaju sa nekim tu našim prvakom, nego malo uspoređuješ dobro, po ovome što si vidio, je li ima bolju bandehu ili vibora? Šta bi rekao? Ne znam, mislim da to nije ni bandeha ni vibora. Šta udari? To je neki hibrid. Zapravo ti neki improvizirani overhead udarci su više bandehe. Livaha. Pa da. Kad si spomenuo Modrića, znam da je Modrić bilo jedno od ovih zadnjih okupljanja Repke. I uglavnom, kako imaju okupljanje, ne znam, u petak, čovjek je došao već u četvrtak na večer u Zagreb. Samo da igra padel, a? I mi u petak, znam da je bilo, mislim da je bilo ispred Sheratona u 12:30 okupljanje. Da. I to jutro, oni Kova, Hadi, nego na Velesajam i padel. Ma je, mislim, sport je stvarno zarazan. Laganje, trči, ubacuje, dobar, ima smisla. Ima smisla. Treba bi igrat s njim da ja to malo bolje odsjetim. Oni Kova su igrali skupa, ili? Igrali su, da, ali i miješaju ti se ono svašta. Da padel ima nekog svog super junaka. Kako bi se on zvao i koji bi mu kostim bio? Padelko. A kako bi izgledao? Padelko, Selakova faca, Arčevo tijelo i tvoje noge. Može. Ima jedna stvar vezana za Margetu, a to vjerojatno niko ne zna i evo, možda će i tebi znati, možda neće. Uglavnom čovjek ne zna vozi bicikl, jesi ti to znao? Ne. Da, imao sam jednu trauma neka iz djetinjstva, pao sam ko mali sa bicikla, imao sam ti negdje 3-4 godine, razvalio sam bradu. Koliko imaš godina? 36. Jesi ikad čuo za to? Ne. Evo, mi smo za tebe pripremili jedan poklon. Evo, Andrija, ako ti ne bi bilo teško, daj ga samo dodaj, molim te. Evo, ja, mislim, nikad nije kasno, Tomo, za počet. Tako da, nadamo se da... Ovo je baš lijep. Ovo je baš lijep. Evo, to su se skupili ljudi iz padel zajednice. Ovo je baš lijep. Biciklić za tebe. I na brijanje, koliko ima brzina? Pa ima ti, ja mislim 6 ili 7, nisam zikr. Moraš ga probat. Ali nema lanac, čuješ? Imaš izvolce. Nema lanac. S svoje strane, skrivio. Dobro. Ne boj se, držite ovo. Ne mogu, bojim se. A držite ovo sa strane, ne boj se. Kako znaš? Pa ne, sam ti sjedno, 100%. Ajde. Vidite ćemo isto, ajde. Evo, ajde, malo. Ajde. Ajde. Ne, mogu ovako. Prvi put vozi bicikl. Ko Kremenko. Bravo. Evo. Bravo, svaka čast. Evo. Nema šanse. A naši najbolji padelaši snage su odmjerili na Padel Embassy Cupu. Ajmo vidjeti kako je to izgledalo. Danas se nalazimo u Padel Embassyu. Organizirali smo Embassy Cup za rang 1 muškarci i žene i rang 3. Brojimo preko 130 natjecatelja i sportski duh se osjeti na sve strane. S nama su Antun i Ante, zajedno igrate zato kaj se isto zovete, tako? To je... Naravno, tako smo se i našli. Fakat je super, ima ekipe što igra i rang 1 i rang 3. Rang 1 je fakat top, znači dečki su najbolji u Hrvatskoj, stvarno atmosfera je top, super turnir. Navala je bila dosta velika, pogotovo za rang 3, koji je nekako u ovom trenutku najatraktivniji. Međutim, jako veliki odaziv i u rangu 1 i kod muškaraca i pogotovo kod žena.
Imali smo dosta ženskih parova, čak najviše do sada. Za nagrade su se pobrinuli naši dragi sponzori. Glavni sponzor Cupra je omogućio probnu vožnju Cupre na vikend sa plaćenim troškovima goriva. Casa Madeira u Fužinama je omogućila 2 noćenja u svojoj vikend kući. Mi smo svi iz Dalmacije, navijamo za naše, međutim za sad ne ide rezultat na našu volju i stranu. Ali nadamo se break je za naše i da će sad krenuti drugi set korist nas, pa da će treći biti puštanje i podrška s naše strane. Koliko padel spaja ljude, dok ste vas dvoje, jedan za Dinamo, drugi za Hajduk, ali padel to ne poznaje. Da, mi se volimo i to je to. I ko će biti prvak? Hajduk će biti prvo. Koga To mi najviše je voliš? najdraži. Da. Reći Mario. A da, moram reći Mario jer tu mi je dečko, pa ubit će me ako ne rečem. A izgubio je u prvom kolu. Ali najbolji. Ali najbolje. Cure, čestitke na prvom mjestu, važno je zvati se Tea da bi se osvojilo turnir. Prilike, da. Pa da je tako. Jeste sretni? Pa jesmo, naravno. Koliko? A to je tako u ovim sportovima, čim odigraš jedno finale, nema puno premišljanja, moraš i dalje igrati. Vrhunski. Ja osobno volim tu atmosferu kad gleda dosta ljudi, kad je zanimljivo, kad se navija. Tako da meni je uvijek gušt kad dođe više ljudi. Dečki, evo nije išlo ipak protiv Selaka i njegovog mađarskog prijatelja, ali bili ste blizu u drugom setu. Pa ne znam, možda smo bili blizu, ali sve u svemu dobar turnir. Jako dobar turnir, sve u svemu. Finale je možda malo loši, ne tako kako smo se nadali, ali svaka čast Selaku i mađarskom prijatelju. Guys, congratulations, čestitke. Dobili ste Kupru za vikend i kuću. Šta ćete vas dvojica raditi u toj kući za vikend? Pa prvo ću provjeriti jel Kupra ima kasko, pošto možda bude, nemam pojma, po zidu ili nekaj, a onda ćemo otići napit ćemo se i proslavit ćemo naslovnog prvaka Dinama. Congratulations. What are you two gonna do in a house alone for the weekend? Watch out. I won't say it on the camera, but... Maldo, jesi ti imao možda poseban motiv protiv Selaka, znamo šta se desilo, evo mislim da na ovom ovdje terenu. Ne, ništa se nije desilo, uvijek imam motiv pobijediti kako god da je. Ali danas ima poseban, jel tako? Pa da, nije tako izgledalo, ali imao sam sigurno. Dobro, ali sve mu opraštaš? Ili ne? Ne, sve oprošteno, uvijek. No hard feelings, definitivno. Igrat ćete vi opet zajedno? Igrat ćemo mi opet nekada. Ljubav, to je to. Da nema saveza i ove priče, ne bi ni toliko natjecatelja bilo. Odličan level, lijepa stvarno dvorana je odlično. Po mom guštu ja bi drugčije organizirao da više ljudi ima priliku igrati. I love to play here in Croatia and the level was so great, you cannot imagine. Like I suffered a lot, but we managed to win, so it was a great pleasure to be here. Can you just do a comparison between Hungarian A-tier and Croatian A-tier? Well, it depends because I think here you have more players playing and overall maybe the level is better, but the top players in Hungary, it's a good match with the Croatian player. Pa naravno da rastem uz to, pogotovo što i treniram uz Selaka, tako da jako mi je drago vidjeti kad pobjedi. Idući potencijal mladi. Da, najbolji trener i igrač, tako da eto, stvarno puno znači gledati ovakve mečeve. U drugom dijelu godine nastavljamo sa Embassy kupovima, imamo rang 2 i prvenstvo Hrvatske u 11. mjesecu, tako da pozivamo sve da se odazovu, da se prijave i naravno ako ništa da makar dođu navijati. Pozdrav, ja sam Davor Andrić, trener u Padel Embassyu, a ovo je naš reket mjeseca. Naš reket mjeseca koji imamo ovdje je AT10 Nox.
koji je dizajniran prema Augustinu Tapiji. Dakle, dijamantnog je oblika, što je više poželjno za igrače napadačkog stila igre. Težište je više prema gore, odnosno u glavi, tako da je reket jako pogodan za snažne smeševe, a opet pruža dovoljnu kontrolu. Evo, isti taj reket koristim već 5 mjeseci, podučavam ljude u klubu i dalje mi je jako udoban za igru. Jako mi odgovaraju njegove karakteristike u napadačkom dijelu igre, a isto tako i u obrani. Tako da mislim da je idealan reket za igrača koji traži profesionalne performanse reketa, ali isto tako ga mogu koristiti i rekreativci. Gotovo je nepobjediv. Čak je znao igrati u A ligi, tako da ima jako visok postotak pobjeda. Mislim da može biti taj postotak još i bolji. U slučaju samo obrane može jako dobro poslužiti. Preporučam više udarac glave jer je tu ipak puno veća snaga i puno bolja poluga. Nema ko te može opljačkati s tim reketom. Ovaj reket bit će nam cijeli 6. mjesec na popustu 25%, tako da požurite po njega u Padel Embassy. Vidimo se. Jedna od koljevki padela u Hrvata je i sportski centar Stars u Samoboru. Krenuli su s nogometom, tenisom i onda naravno logično prebacili se na padel. Ali ono što je za njih specifično, jedan su od rijetkih klubova u Hrvatskoj koji održava treninge i za one najmlađe. Ja sam Petar Crnjac. Ja sam Mara Bljajić. Ja sam Gabriel. Ja sam Toma. I igrate? Padel. Jako se puno krećemo i zabavno je kada mogu rasturati loptu u drugi teren. Možemo igrati sa prijateljima, poznati nove ljude i općenito se lijepo možemo dodavati. Ide Pero nova loptica. Ajmo samo smireno. Prvu grupu koju smo privukli je uvijek malo teže, a kasnije to onda već ide na način da jedno dijete pita drugo pa kam ideš, idem poslije škole na trening, prezabavno mi je, predobro je, fora je, dođi ti jednom, probaj i vidi. Za sad smo fakat zadovoljni sa odazivom djece. Treninzi se znači kreću ovisno o turnusima i popodne i ujutro, prilagodimo se djeci. Mjesec dana košta 60 €, za sad imamo malo više nešto 30 djece. Mislimo da će to rasti i da će to biti jedna jako dobra priča, iako je već sad dobra priča, ali bit će sami bolje. U padlu ima kao ova staklo koje može se nabijati, to zabavnije, brži sport kao da se brže sve odvija. Treniramo se svaka 2 dana u tjednu. Još ima individualni trenerici. Padel je zapravo kao tenis, ali zabavnije puno. Sportski klub Stars je krenuo od 2013. godine, to je početak je preuzimanja bilo 2013. ali smo počeli 2014. godine. Kroz svoju profesionalnu karijeru ja nisam bio u padelu, ali sam bio u rukometu prije. Igrao sam u Španjolskoj, tako da sam to tamo vidio, tamo sam probao, tamo sam igrao i jednostavno to je sport na koji sam se na kraju krajeva i zaljubio i sport koji znao sam da će jednog dana doći na nivo na kojem je. Naravno, kad nešto dolazi novo, dosta je teško to bilo ispromovirati, ljudi uopće nagovori da igraju. Tako da smo mi, ajmo reći, nekakvih 2-3 godine, nas 10-ak je ovdje koji smo se vrtili konstantno, igrali smo i tek nakon jednog vremena, nakon te 2-3 godine, ljudi su vidjeli ovdje da probali su, uspjeli su, ljudi se zaljube jednostavno. Padel će se razvijati u Hrvatskoj ako ćemo raditi sa djecom. Naš cilj je taj da djeca definitivno moraju biti krenuti od početka, ali mislim velika je razlika kada mi krenemo igrati padel sa 30-40 godina i kada neko krene kod dijete sa 6-7 godina. Bez obzira koliko mi to željeli, trenirali i tako dalje, mi stariji, ali jednostavno kod dijete to moraš proći, isto kao u svakom drugom sportu. Ja sam Tihana Filipec, ovdje iz Samobora. Anja Šarić, isto iz Samobora. Padel mi se svidio jer je
zanimljiv, društven. Trenirala sam tenis od 5. godine, aktivno sam se bavila, s vremenom sam završila na faksu u Americi i evo, vratila sam se, nisam puno trenirala, došla sam tu u klub kako kad, Igor mi je uvijek spomenuo da bi trebala igrati, da bi se trebala malo baviti. Dali su nam reket, malo su nas motivirali, probudi se ta želja za natjecanjem, za igrom. Padel u stvari mogu igrat ko god hoće. Mladi, stari, djeca, svi. I da je jako zabavan, da se svi mogu zabaviti. Tenis opet ne. Tenis ipak ti trebaš nekakvu podlogu da bi ipak igrao. U padelu se sve to da spasiti, preokrenuti, doći na mrežu. Zaista mogu reći da je padel igra koja stvara ovisnost. Mislim, baš te navuče. I evo, još se učimo, još smo u nekim počecima, ali zanimljiva, super igra. Putovanjima, ja se nadam nekakvim Zagreb. Nekakvim putovanjima, malo dalje. Moram se zahvaliti Igoru, mislim, Igor je ovaj klub digo, mislim, on i njegova obitelj, familija, na takav nivo. Imamo 2 unutarnja terena, jedan vanjski teren. Planu nam je sad, upravo čekamo dozvolu, izgradili bi još 2 terena. Jedan pravi padel centar gdje možemo organizirati međunarodne natjecanja. Imamo još jedan nogometni teren i još jedan košarkaški teren. Klubske prostorije, kafić, mjesto gdje mogu ispići nekakav roštilj i tako dalje. Članovi kluba je to. Čekamo vas u Samoboru u sportskom klubu Stars. Dođite kod nas, probajte igrati padel i zaljubit ćete se. Ako hoćete i da vaše dijete ovako udara lopticu, nek dođe kod nas u SK Stars. Pozivamo vas na padel, pozivamo vas i ovdje u naš klub u Samoboru. Odlična atmosfera, odlični tereni i super zabava. Bok! Bok, čao. Zdravko, što danas imamo u zdravom kutku? Rižini krekeri, ajme, odlično, ali jel imaš možda nekakvu čokoladicu? Raw Energy, to mi je taman za prije 3. seta. Super. Kombuča, šumsko voće, fermentirani čajni napitak. Jel to jedini okus koji imate? Džumbir i limunska trava, to ću. Bilo je to sve u prvoj premijernoj padel zoni. Gledamo se ponovno sljedeći mjesec.